I pozdrav ljudi, evo nas u novoj, ovo je tu. Primjećujete vi nešto novo, mi igramo na Mineplusu, nešto je zabagovalo. Mi igramo na Mineplusu, a zato ja sam kupio, to jest nisam kupio premium, nego imam neki hakirani, dobio sam ga, prijatelj mi je dao i to je bio njegov stari premium i sad si je kupio novi. Želio bih vam se odužiti, ovi koji su tu, želio bih vam se odužiti za 12 subscribera. Ljudi, ja radim ovaj specijal zato što 12 subscribera, ali prije toga, ljudi, ovo mi je početak godine snimanja. Znači, već godinu dana sam ja na YouTube-u i što je nevjerovatno, 12 subscribera ljudi. Hvala vam zato puno i to ne govorim bez veze, znači hvala vam stvarno puno. Ja ne znam kako bih vam se odužio i još, znate još što, super nam treba, znate što još, ljudi, 2000 pregleda, to jest 2000 plus pregleda, 2075 pregleda. Ljudi, prešli smo nevjerovatan broj pregleda, zato hvala vam puno. I evo, ovo radim kao specijal zato za godinu snimanja, 12 subova i to. Znači, ljudi, idemo sad da stavimo kapu. Samo malo, ljudi. Ljudi, samo malo, nema veze. Što sam nešto tamo da si dohvatim da pijem. Brate. Koji si ti? Ne, ispala mi sekira. Ne, nisam uzeo kit, ljudi. Oprostite, ljudi, nisam uzeo kit. Ova epizoda će biti duža. Znao sam. To sam namjerno napravio, ljudi. Znači, nema veze. Idemo mi sad u drugi lobby. Idemo u drugi lobby, ljudi. Ljudi, šta kažete? Jesam ja vama dobar? Jel jesam? Ma jesam, brate, dobar sam. Idemo još jednu Hunger Games. Šta je Viter Skeleton, no? Ne znam. Neće odgovoriti, a do tada kad se to učita, idemo na baciti ovog klika. Ne, nije pojem stekera. Daj ti dođi. Ej, tebi sam odbacio, nema veze. Idemo sad po tu. Hunger Games, je mapa puna. Mapa je puna, idemo na ovu mapu. I sad ćemo uzeti kit, samo ja sam ljudi izbacio sjekiru. Kit Brawler. I idemo malo sa lubenicama, ljudi, da se zabavljamo. Ipak je ovo specijal. Idemo, godina snimanja, 12 subscribera, 2000 plus pregleda. Idemo, ljudi. Idemo da ih oderamo. Mapa je Kokoši Island. I znam ovu mapu kod džep svoj. Dva ista lika su se spawnala na jedno. To mi treba. Sad ćete dobiti da se nećete sjećati kako se zovete. Ova dvojica idu tu. Ovog smo jednog ubili. Thank you God da ga jesmo. I daj da vidim šta tu ima. Paučina, meni to ne treba zato što se ja ne znam služiti s paučinom. Ali eto. Možda nekad nekako pomogne. Idemo, ljudi, vamo. To je bolilo, ljudi, to je bolilo. Šalim se malo. Idemo dolje. Idemo u vodu. Jej, u vodi smo. Šalim se malo. Idemo, ljudi, da otvorimo ovaj kovčeg. Daj mi hrane. To mi radi. Ićemo sad, ajmo vamo. Gdje si, bre, ti došao? Šta hoćeš? Vidite, ljudi, već smo 2 čovjeka ubili. To je nevjerovatno, ali znam ja da nikad neću pobijediti jer ja nisam pro i nisam neki bolji igrač, ali ja sam jednostavno, vidimo tamo lika, možda ga vi ne vidite, ali ja ga vidim, je dobro, sasvim dobro obučen i mislim da ima jače oružje. A posebno ima jači armor od mene i prosto, ljudi, ako se malo čujem onako drugačije jer
boli me grlo i promukao sam, a možda vi to ne čujete, možda ću to srediti negdje. I mi idemo na brod. Da idemo me ko prati, ne prati me niko, ok. Idemo na brod, ok, snijeg mi se približa, nemoj mi se približavati, molim te. Nemoj mi se približavati, molim te. Jel tu ima koji čist? OMG, sad kad kaže da nema česta. Nema česta, ljudi. Idemo na drugoj strani. Idemo vamo. Idemo ovamo. Jedno životinje. Ajde. Kijojkovi svi našli po Iron X. My god. Ok, uzet ćemo. Ne znam se slušati sa fishing rodom. Ove kosti i kape ćemo poizbacat. Ok, ljudi, ovdje volim doći, ali zašto? Je li to snijeg? Ovo sve počinje biti od snijega, ljudi. Kako se snijeg tako brzo širi? Je li to ima koji chest? Da. Ok, treba će mi ovo. Neće, je li to taj snijeg? A, provalio sam, nije to taj snijeg, to je drugi. Je li ima ovdje kovčeg? Da. A šta si mi znašao dati? Čekaj da napravimo kruh. Ljudi, mogli bi začarati ovu zlatnu sikiru. Mogli bi, šta kažete, a? Dajte mi ovo. Idemo je začarati na 1 oču. Tako, na 1. A, učinkovitost 1. I idemo hlače. Na 1. Zaštita od projektiva 1. Sasvim solidno. I idemo. Jesi to snijeg? O da, to je snijeg. To je snijeg, sad znam. Nismo bili u ovim kućama, ostali nismo bili tamo. Ali što ćete, ljudi? Takav je život. Šalim se malo. Ipak je ovo specijal, mora biti poseban klip, ljudi. Je li ono isto tamo snijeg? Kako se... Ne, ili je? Je li se tu širi snijeg? Ili ne? Oh my god, to je snijeg. Pa što mi sad daš kameni mač kad sam potrošio džabe ove vele? Joj, vidite, ljudi. Kad sam džabe potrošio XP, on mi tad baš da kameni mač. Mogao sam i taj kameni mač začarat, samo da sam znao da ću ga dobiti. To, idemo. Idemo tu kroz ovu rupu, da nas snijeg ne preklopi. To se kaže. Gdje sad? Daj mi ovaj kovčeg da otvorimo. Ok, majica nam treba. Sad smo dobri sa oklopom i idemo gore, ljudi. Ovaj snijeg se tako brzo proširio da ja ne znam kako se on sad tako brzo širi. Ok, ljudi, ja sam jučer taj dobio premium od prijatelja i stvarno si zakon, moram ti to reći, prijatelju. Ma, ovog će ubiti snijeg, on vidi neće. Je ovaj lik ima cheat? Ne! Jesam ga ubio? O ne. Ne vezi, ljudi. Idemo još. Ova partija ima da traje 20 minuta, nek se postavlja na YouTube pol sata. Baš me briga, ovo radim zbog vas. Idemo jednu partiju runnera, pa da... Još. Evo, idemo 15 minuta. Kako je ovo tu proletio? Aha, znam foru. Da, to možete na Mineplexu, samo kao da ćete poletjeti. Evo, ne znam jel se to može sad tu, ali znam, ne može se tu, znam da se može na Hubu. I ja idem si uzeti kit, ljudi. Jej! Idemo uzeti kit. Koji si ti? Largo usadi. Ja, sad bi najbolje bilo da vidimo i Serbian Games Bijela ili Joleta, Luku. Naprimjer, tako neke poznate youtubere, ali Nugato ili tako nekog. To bi bio onda pravi specijal. I pozdrav za Nugata, Serbijana, Joleta i Kung Fu-a. To jest Luku. Obožavam vas gledat, momci, i stvarno ste zakon. Najbolji, ne znam ko mi je najbolji od njih, ali svi su mi dobri i mi prebacujemo na igru, ljudi. Idemo, ljudi, moramo odigrat dobro. Kad je specijal, mora se dobro odigrat, kaj ne? Šalim se, ljudi, ja sam rekao kaj ne. Znači, ja vam nisam iz Zagreba. Gdje ćemo sad? Tu skoči to care.
Idemo. Idemo ljudi. Još nas je puno ostalo. Možete vidjeti sa strane, ali vi ne vidite jer... Idemo, neće. To! Kako sam se spasio, ljudi? Kako sam se spasio? Ne! Ljudi, ja sam bio treći. Mislim da sam treći. Evo, ako se pokaže, vidit ćete da sam bio... Da, bio sam treći, pogledajte. Third place Fulgar. Znači, ljudi, bio sam treći. Bio sam treći, ljudi, i idemo na sljedeću partiju. Idemo na sljedeću particu, sine moj. To je Kit Jumper Kit. Ja, ljudi, ovo bi bio specijal da banki na mobitel stane da snimam 2 sata. Pa ovo je, mora biti. Ajmo Balkanci do vodopada. Idemo Balkan. Ja snimam. Ja snimam. Ekstra, ljudi, ekstra, samo da se vidi bolje. Tako. Da se vidi malo bolje. Pozdrav ljudi za GTO VR4. Evo, pozdrav i za tebe, pozdrav. Zovem se Mihajlo. Pozdrav Mihajlo za tebe. Pozdrav i za tebe Sake TV. I pozdrav za tebe Defo 1. Idemo ljudi da se bacimo pa da vidite kako lijepo izgledamo. Idemo ljudi. Uzeli smo kit. Malo nešto zalagovalo, ali nema to veze jer mi idemo po pobjedu ovdje. Ok ljudi, prvu partiju smo bili treći, a drugu partiju budemo prvi. Jeste čuli? Jesi čuo, Zoki? Opa! Ne, ljudi, ispao sam izvan svijeta, ajmo pratiti ovoga. Ajmo dalje. 4. Mislim da si ti rekao da se zoveš Mihajlo. Ne, GTO VR4. Ajmo, di si ti? Evo, tebe ću pratit. Ti se zoveš Mihajlo. Ovo pausi, nema veze. Ti, dečko, pobjeđuješ. Ti pobjeđuješ 100%. Idemo, pobjedi GTO VR. Ok, ljudi, nešto mi je zalagovalo, nemam pojma što mi se dešava. Koji frame dropo, jesam rekao, ti padaš, ti ostaješ. Ovaj se uvijek drži u zraku, je li to neki cheat ili? Ok, ljudi, jesam rekao da GTO VR4. U klipu ću mu napisati. Ok, nešto Mindplex ne da se psuje. Ja samo napisao, ok, u klipu si snimljen, si prvi si. Napisao uvijek je u mene, da. Idemo, ljudi, epizoda već traje 14, to zovem se Miki Pozme. Haha, pa da, ti si taj Mihajlo. Evo, sam te. Pozdravi i ti moje ljude. Pozdravi i ti YouTube. Evo, sad će li pozdraviti YouTube 100%. Gdje i mene, zovem se Miloš. Ok, ljudi, igra će sad krenuti. Ih neće pozdraviti YouTube, ne veze. Ne idemo dalje. Ja ovu mapu volim, ljudi. Ok, uvijek se pokušava taj Mihajlo popet tamo gdje je moja ruta. Ok, ne znam zašto mi ovdje ovak na ovoj mapi na početku zalagova. Ne znam to zašto. Je to do servera ili ne znam.
Ne znam kako se to može desit. Idemo. To. Dobro služi ovaj kit, što se s njim možete odbaciti. Mislim ljudi da smo u top 5. Ja mislim da smo u top 5, ali treba izboriti od 5. To je bilo je za sad 8 igrača. Prvo mjesto. Ajde. Jao. Ljudi, bili smo 4. Ja, ljudi, oprostite, nešto sam se zagledao. Ok, Davijel 4 je ostao pobjednik. Evo, to je onaj Balkanac. Haha, opet GG. Ok, i on je snimljen. Evo, pozdrav za sve Balkance. Idemo Balkan, najjači smo u ovoj mini igri. Sad bi bilo vrijeme da i ja pobjedim, jel tako, ljudi, tako je. Mora i kralj jednom, mora i dijamant da zasjaji, šalim se ljudi malo. I bit će još epizoda na Mineplusu. Znam da sam ovo odigrao loše, ali eto moram se malo zezati specijal. I možda ljudi budem Fuga, Ramljena, FB, Sunci, Mihajlo Savić. Nema veze, nećete dodat, jer ne dodajem nepoznate ljude. I idemo ljudi, ne znam što da vam kažem, idemo na treću partiju. U 2 partije smo bili jednom treći i jednom četvrti, što je sasvim solidno i idemo. Ova partija ne znam kakva će biti, uzet ćemo svoj kit. Ne znam kakva će partija biti, ne znam, možda dobra, možda loša, možda umremo prvi, možda ostanemo zadnji, a možda pobjedimo, tko će ga znati? Znate kako kažu, tko će ga znati? 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 Tko, ne znam tko, ali znam da netko hoće, a ko je to ko hoće da zna? Ko je to ko hoće da zna? Ko je to da zna? Šta ja pričam? Ne ljudi, još jednom smo treći, pa je ovo moguće? Je ovo moguće? Idemo ljudi da pratimo. Evo, ovaj Davijel 4 Balkanac. Mislim da si rekao da se zoveš Miloš ili neko drugi. Idemo ljudi, možemo mi to... drugi je bio, ja sam bio treći. Napisat ćemo GG, bravo, ja treći XD. Na veze, idemo dalje. Idemo još jednu partiju, pa nek to bude to. Snimamo već 18 minuta i 20 sekundi, koliko ja vidim da, evo sad je 20. I ljudi, ja ne znam kako da vam se odužim na 12 subscribera, ljudi moji. Mislim, neki od vas će reći da to uopće nije puno. Ali meni je to puno, zato što ja snimam mobitelom, nemam nikakvu opremu, imam slab komp, samo što snimam je Minecraft PS 2012. Ne znam ili još šta snimam, nemam pojma, ali za sljedeći specijal ja vjerujem da ćemo otvarati pekove u Fifi World. Znate što? U Fifi World ja skupljam talijansku ligu, ne talijansku, rusku ligu i jako je dobra i evo sam imam 19 minuta 5 sekundi. Jako je dobra i što da kažem, jako je dobra momčad i imao sam Hulka. I prodao sam ga ili će se prodati za 30.000 jer kanal, ja mislim, je Hulk. Ja mislim da on toliko vrijedi, toliko su ovi drugi nudili, čak vrijedi oko 50.000 su neki stavljali, a neki su stavljali čak i oko 900.000. Znači, ja sam, ne znam, onako dobru cijenu, ja mislim da sam stavio, nije skupa, nije jeftino, taman solidno za Hulka, jer on je velikan. Idemo! Nema veze, pali smo dolje. To nema veze što smo pali dolje, jer možemo i dolje da ostanemo zadnji, to jest prvi.
Idemo sinovi moji. Idemo, brate. Ok, likovi propadaju, ne znaju parkour. Ne znam ni ja baš, ali probam nekako raditi taj parkour. Da ne bi bilo pogreške. Ne, kakva greška, ljudi. Nema veze, ljudi. Idemo mi još jednu partiju. I nek to bude to, za tu partiju moramo biti prvi. Jer kak je ovo specijal da ne budemo prvi? Pa sami recite, kak je to specijal da mi ne budemo šampioni, to jest prvi? Nema se, opet ovaj Davio ostao, Davio je pro u ovome, svaka ti čast, momče. I ako me sad gledaš, govorim ti evo da si pro i da si najbolji odavdje na ovom runneru. Ne na runneru, nego na ovom, kako se zove sada, na mapi. I opet je lik bio drugi, znači već 2 partije, mislim da je lik bio drugi. GG, idemo još jednu i da završimo klip. Sad će još malo da počne i ok, idemo. Ja sam ga uzeo, nisam, evo sad sam ga uzeo. Idemo ljudi malo da slavimo. Da, ajmo bacati šišmiše. Šišmiši. Ajmo još jednom. Šišmiši, dođite. Ne ljudi, otišao sam na hub, kakav sam ja bot. Kakav sam ja kreten, što se kaže. Šta mi se ljudi, nisam ja kreten, pa ja sam dobar dečko. Gdje si Luigi, brate? Šta mi se. Idemo, ja ljudi već snimamo 22 minute. Ajde, brate. Idemo, ja sam ušao u tu. Jesam, to je ta mapa sa Balkancima. Ljudi, slučajno sam izašao, nemojte mi zamjeriti. I tu su ta 2 Balkanca i ja još uvijek snimam. I ovo je uvijek fly, ja? Ne, to je od ograde, znam kako dobiješ taj, ne fly, nego višti si, evo pogledajte, mislim kako da flyate i to je to. Idemo ljudi na još jednu, to jest još ovu partiju i to bi bilo to. Možda odigramo još jednu ako ova bude kratka i opa! Good man, good. Ok, kako sam se uspaničario, ljudi, kako sam se uspaničario, to sine. Kakav sam ja parkour, nisam majstor, ali moglo bi se reći majstor, žalim se. Dobar sam ja u parkouru, nisam ja loš u parkouru. Idemo ljudi. Moramo jet. Moramo ovu, ne! Treći, zašto gupio 3. mjesto? Evo ljudi, evo vidite, bio sam 3. Ja sam full gear na Minepluxu. Slučajno sam kliknio esk. Oprosti ljudi. Idemo ljudi još jednom pa da to bude to, snimamo već 20. Sad će još malo 24 minute. Ovo ćemo kratko odigrati ekstra. Ja sam Sakera, šta ti pričaš, šta trabunjaš dečko? Neki Wolfshin napisao ja sam Sakera. Gdje si mi filma Balkanaca? Ima i onih koji snimaju. Fugers ne hak. Kakvi su to foto? Evo, sami se uvjerite da nemam hak. Vidite, tu bi se pokazao, na primjer, da... Idemo, ljudi, samo... OMG, kakve prosto riječi pišu sad. Neću to reći, napisam neki BMK, to jest boli me. Znate šta. Ja neću psovat, odlučio sam da neću psovat u svojim klipovima od sad, zato što je ovo specijal. A nekada ako mi izgledati stvarno oprostite, jer ne znam što pričam kad se naživciram, meni je to sve isto
na primjer, ja kažem, marš ili, dobro, mislim da marš nije psovka, ali idemo ljudi, moramo biti prvi, moramo da budemo u ovoj partiji prvi, moramo biti prvi, moramo, ne, zašto sam ja usporio, ne, a nismo prvi, nema veze ljudi, tu završavamo epizodu i to je to. Ok, Plazmica 98 je prvi. I ljudi, to je to za epizodu usmineplex.com, to je IP server ili eu.mineplex.com. I pozdrav ljudi, ovo je bio specijal za 12 subscribera, za godinu snimanja i za 2000 plus pregleda. Ćao!